Mima obibia akwaba edeba Emergency Ghana TV eso. Ebusia mi didi se bibia boko ene ye story ayensa ka na fa bemu ebi hu. Na bemu na be kan nsem bebre e de a kire yen. Enyo onu ana minim se otimi so da ye kwa ma no ba reality say da. Nti ye ncheso ne yebekọ ni akwa akohwe video ne e de abaye ba na e de bibia ato aso. Subscribe na like na comment e wa asie. Nti ye chess ye beko na akohwe video na. Papa, machi. Majuso jam. Mene papa ya I'm a guest. Majuso. Bibia boko dia. Boko zo nye boko sa dia. Enye boko sa. Fa ye rampa ibo ma ni hyase. Yo me de radiasi say na no pay. Mabedu ha na mama makwanya si. Misem obiara nkatene ni tumi ni ahodi nyina wura. Me de wase na no pay. So wa boy hu ban wa ma hu amasem ekode da so ufo e soro ye na obasa kutemu nya me kan se asidan kan odi me di fidua mu ni panyina hye wonsa me de papa nso hye wonsa ma o hawni amani biara ba bi efiri ba na so me so se ma enfiri nko me so me hawni mama ne amede bayi mani nyina ento asomu na ibiwie no nkunimdi emra awu Jesus Christ we do bedi mu na me bompa wadum nti amen Amen. Udin Mpacho mi didi kwa praja ben. ufiri hene bayo. Free Barebon number 5. Ene ba ha na no pe. Mpacho ai. De kura meteso no ho ye manso ene number 5 na de bohye nkare. Nti ho ye domiabra efre ho domiabra nkasa. Pachi number 7. Ena ufiri bayo. Mpacho ai. Na abrabom te sei. Mpacho boko ansunye boko sa nyama bi ha me. Me kasa me de transfer akon seven previous ahwa wu na mo friend na so mehwere wo mu babusu nyina so mehwere babusu fu nyina ye behwere ye nkwa Adai anu nti na ma me de ba no ni tentini ni tia wa na se me ye madwuma e wo masase ya me na de ama me so na me da ho anadwo na mhu se bibi aso me mene etise ahoma shoemaker ahoma ye de pamade no se boy bi wo ho obeye electricity we ho ahye daje me ho pass obi kuma to akone kwa to to ma ahoma first no me ko Pentecost me bomba ye papa na me ko gina sorry de ho anaju be 12 o'clock me bomba ye sa na ahoma no me ye de ti me bray second batch no sa to me bi te me preso sa na emunte me wo ho a me tin noise ni firi baby aboy ne dan say ukuta ahombone ana wa hye dade sorry tiam so wuyi me firi tias for asase so efiri obesi ne no me ho nye de ento me da wo de makotum oyesa no ne dan a wodam no second batch no to ma homa na ma me dija ekotum patu me de me nka me fa bibia nsi me ye kristoni me disia sebseb nyame bibusa me ukura nyame be de ebibusa me na electrician no se wire ne denti o ye usade me fa chosisi an tentini ni titi anzo mo de me kotum wo man su keniago police station ijale shi ye no anaju 12 o'clock nkomu kumu police station office wo me hu bi da ha na nke kunwo police for no me kan Pentecost asori ameko e ka papa nyame suma we de wo sum ti asem ni me kan asem na ma ye nyina nya na poma sibre me dem na o be yim no me maame mu nyina betena ase ka asem no se mahye dan no edanfo bi o 330 million ana omobo me sa aka no ze ye tua getting to 100 million me ni bi nyame kuku sika na ye de atua yes still you tua sika no boy ni so obekume me masase a me yesu adwuma no me na de ma me kwaye te me do na me itutu ba bi sei na akosi kuku so kuku party ti kuku ni bi o fi se me hu bi da shozi kase be sei ti bitu e bo kokko te se atade ye hyewi me dane me se kan chi na me de boom me boom na de dem ne ye red aye yellow ene mun aye black kakra bi se titi ho sika ni bia titi sika pache eye sika kokko pa wo boy ne ho sisi te me fa ade na me bible me de ye esum no de kwa so na ba kotu na me di shem na me boss mpaye be fi na me boss mpaye de to ho me ho na bi ka sa chem se be mi ya de no nsan kutu on fan show because of nsuo bi da we friend nsuo abana sa amamre bi ho atete wo no me na na m ka kire me se bia na amamre ho ase ye ti wo se me de kwehye ho
me de ko share wona ne nansa so na mse ndo me ko afu mu afko ha de be san kutu ade na ade ni ho ti voice am te free boy ne ho no kire se wasi wo mu na akoyi ade ne o mbe kum mu nkum me ne mabusua wo mu ho nto me eno ti ana mama ba de se me na ho mi hunhum ma ewo mi mu hu se boy ne kuta ne ma pa watwe hwim ama me na ho yi me na me kwa na me ya de ate ato me bai na se bread asa mo ho se mi mu aye ha me ne me mo frɛ ni nyina me mo frɛ mi kuta nkura anso wo man de se gu me ne me yere na ware wa dili atia me ese wo si wo nkumia ne ho nto me ne ho nto no anytime ago me da ho na jo wo won sikan wo we en sikan physically wo ni fie me da ho am te se wo won sikan ade atia obia te school vo no school mukura school a obia te ye kuma ekinsio ane de wotu si a wote dede no me ntwa ntoro ne o sikan no de wo he wo me sunsum ama na kame pa wa tu ntuo nyina na nyame na ye de di machi na school fo no hu si ye wo sikan me pacho die ekoso no ha wo mo school man noise na ekoso nyina mo ye de eti ase mo tia ne didi na mo ye de eye no o mo ti nti me mfa bia sisi am no ka say boy no wo hyedem sisi wo ikurum ho wo de sika no akoto ho sanse de wasan hu no obesan akwa de akwa achechiri ye kunya to egu o ka say nyina mentwa no o ka say nyina o me ye hu no adekodi a wa ye electrician no a wo ye usa wo so ye ne dey me pacho de maye na say wo to ma homa na me hye ne dan no anu wonu so wa pana ne say wo ba ho so wo besika anu nti ne wa so reti ya me tintin ne tieti anze tisi wo muso mbatu mutu wo mo pam me na maame abakumase me pacho eni maame mpega wo na he e de bo ene ma kudi ma we kura de aye atwetwe gumeso mi ntwa ntro service rimfo bi ho o mane maame fie bo opposite e ho na medwane ko hye na o maje me nkwanka nye o ma kada me kwanka me nye dai me ntiase nti me srem nyame dim ana me dia ba me nkura ko mosku me besisi a medwene mo de ye me de bi ye wo mo because boy na sheda san wo kie se wa chichire spirit se wo kuye enkuna so no mo te wo ho ana se wo yire no ho me pa cho miensa e wo me yire ho se me yire no wo ukọ asu nyina kuru bi wo fero ahwerewa nkawe lai ha wale ni gu ye no me yire no ho ti enan na wo me nchen sisi a e wo kuru na mo 94.1 adum kuma ena oba no so wa ye ne dey a oja wa wade me pa cho boy na wo me friendly girl no ena mu gu awale na nam no hu nti kura ka ho na ma wo ye me sa de pesu ku me tutune kwa anu ti na me di asem ne di kan beda ha ma me kokko na no ha no na se electrician no ne na o yire no atwempena sa na wo ka ya pacha sanity wo ko hu bi se wa na o yire twempena oh se me bi obi a me bompa ye na me bi so a me ni nyame enkrofo akasa ti nyankopon na yi kire wo me pacha ni nyina ye no kure ni bi se wa sem nyankopon na yi kire wo se wo yire no ne electrician no atwempena me pacha an be bia me ku bia no omuka ha mo na eka asofo bibiri eka nyankopon oyi kire wo no se de adane asofo pacha se sofo fane difo nyame wo fane difo so no yi ya de akire mo no maka akire no maka akire wo ya entu kwa asofo dodo se no maka akire wo se wo yire no efa wachi pacha asofo de me ni bibiri de hia dodo san minti mi mo mu nyina me nka se bodin o me se dodo san menye nipa be mienu ana miensa bia metimi Ezra 94.1 adum ena mo se wo yire na etwempena pacha an oni electrician na etwempena ya asase kokoo afuo na wo ka ho asem hwa na de ma wo pacha me maame wo maame wote ase wote ase sisi a wo kira de we ho me bakro wo school ma me de kwato na ni mo no yese Tuesday na nka me na mra kuma se na msi baabi adu me hu se bitu hwi amede mewu nkura no so nyina bewu nti wo se wono so kura bewu bi nti wo me maame wo ma dane na adwene boy na asan we ka dane na adwene nti ama de meka bia me maame nyede emfa ya mi kraya so ati de meka no ti mesra mu me maame kura se minyane ne no ba ha bia nka me pepa wo nuanom mi nuanom nyina bi so watema nti de wo fa mi waka akire wo me pa che wan de na anamo be no metu afa 94.1 me bra ya senko be ba ho no nti me maame ba kumase e maame bra na yese week we ewu mu no ko be ba se ni nyina boy ne na esikwan me yeso wo mra me wo sikwan se de wo ba me ka se me police ami abeche na anu nti no wo sisi sikwan no wo ma police fo no embam
menko akra we si ya me she da call enyina hini police station 94.1 nanka me pepe ni mu bi adi machi bi kodu ya sa da na me koye case na nko san mo de hankopo gu me nsa me dwene ho ama nte ase nti mesrɛ mu say bakofo ne nsa nso nyame ani ana epa bi hu nti ne ya de ya kyekyere boa nti mesrɛ mu makosɛm no anu ani mumwaye Ezra mwa me ne mabusu 94.1 ni kuru dia na etim no kwakuru no boy no wo frɛ honhom ama me amu so wa frɛ honhom de aba politiku pu hu ne he mete pa utwi min twantro da me kame nyankopɔ kama mane amede me fam na me dia wo yi se one zie bibia abi ya wan bisi me fi case we mu woni ojama asem woni Christian mampo mu case na mo kame bitim gyen wo anya se twantro utwi eto ba chonti bani na mo nto ma asem so me pasem bia na wo se wo kotu ye no wo kotu bibi free be wo kokoo na se no wo bo mu no wo hye animu na ase gold ne ho akoniaba ho na kire wo se eye gold adansefo we ye de di se ade a wo koyiye eye gold na wo de ko hye ha afa ho so na ka kire wo se saa electrician no ene koyi gold no efiri ba bia de ko sie me pachu wose mu busa mo ya de pa nyame nhyirawo mi ankasa na me hu se yiska mi hu ni kukuo no me hu se yiska ena nya no kura na ye baako asase no masan tutu ba bi be mprensan na me pachu ne tintin ne titem za me na na ye konfo ba asa ni nyina na wo furu wa janshi ho me de bedan me mfa mi bi ande ensi sebzem nyo no kura na bi a obobo am kakra ka bi kura nkama ye de ene papa ya bi kura nkama nye de kamentiase nti no kura no bedadi no ye kwa ye betimi awo ene na akasa so ti de meka amo hu se asema ameka na no kura na o kasa no se Kristo afedi e konfo na ade na asem no afa nkwo maami a wo kana asem so ye konfo no wa amoa wo ana se de etuo no atwa na se si wo ho me pa cho me na ai wono wa boa me kakra me kasa wo moa me kakra na me boa wa boa me bate me mfa madwen ko me media yi nyame sompa na madwen ye de e wo so no nti na ma boy na soro etia me no because me bom paya o so won pe de me ye no wono kuta na me sumi kuta me nyankopon nti wo so wonye de won pe me bom paya soro etia no nti ene aguso abom paye yana me pa cho mate se wo bom paye soro etia na se paye na ye adwuma pa nti guso abom paye ye adwuma na so fire nyankopon no amu awo ana sesei me pa cho mate ase ana pese sesei na die na ye nyema wo dem pese mo ye mam se boy no aban nsam mu ma yanche boy na minya asomdwie meni mabusu ne kurudua na yatim ni nyina ne sa area ho bebe omo de electricity ne baaye no so ma me ayensa anso boy ni mu na ade kudi ntia wo ye me sa ade no wa nkyira a mato antwa meni asomdwie peace of mind meni mabusu ana menkura eno nti na me de baaye no adanse be na wo se boy no ena eye wuseyi a wo de kwadan posi fo mo gina so abeche no me pachu madanse am won se woma adano womu be prame na omu be kumi na me ko wo no omu ya dansefo omu be ku hu ana se ni so physically omu to bobo me ha no ana sa fi ho anso omu ye ayigwefo krobofo boy ba ku we committee chairman wa 30 modi 30 me se ubekumi ne boy ba akosan ba boy ni so filipechi efre boy no ku fitete ana boy na odi tuo ne wono so ye committee chairman na odo me aba no so ye friend Robert Kwabena nto so ubekumi ubi su kasa ubekumi am ndi ntena se me hwa ma bi kwa na o ba bia ye fetwam na hoye wo mafikiri adano mi twam wo ho no manka wo mu hu yan se wo mo de ade na tesa ahoma no di jam se me damani mi buzanza anadwo be 8 o'clock adai omo de mane ebodi gumi so eno no mo de ade ne bo usu ne uban tesen wo ho nti a obia pese wo buruwe ade wa yo bode me pachu omo se me mani so esi me so me nkufa omo bibia mo na ma be fa ma ade omo be fa ade omo be fa me sika sei eye gold titi ho gold asa akyere me ne me ma so mu kunya nti me srem abusuafo me di nyame din asa atretem so mu kunya abusuamu na komo ho ana mpacho bi ba ko pe ne ho no ana me nana no wonko ba bi emien ka se akom ne pese fa wo
mpacho ma ko baabia mo maka pen ba me ka tire nipa ne se mintumi nye ana me na o ye konfo ko ameko no mo wo ka tire me se ye ntete akom na me obi a me bom pa ye papa me wo hu mi sa no so wo yare kwa na me de me sa to so a me ma me yare akoma yare tuwo me bom pa ye ma me ho to no se me ma me ba ha obeka a kire wo sa mpa ye tiawa na me boy 94.1. mpa ye be na aboma no a wo de esa ne yare mpacho mpa ya me boy ne se Erade so na asoma David abofra keto ama na kudi nkuni mogori ateso a me maame wo yare baby adu ne ya anaju 2 o'clock atuwo me brother nso ni hasane yare ma me ti me kokodai na ade tie me da hon min se nye de ya umbe de umbe ba se won ne hunto ade tie na maame atesi no afa prayer no wo pra nti wo mpa na ye me ni gina hon hu se nyame ni tumi ye de eso ti me mfa bibia nsi me kan kura na unko ayasabia ma yen kancho se sabi u yenya adwemu hawo me pacho me kasa me nyare ya na me boa ma yare but nyame tumi nti me maame mo de machini me ankasa kura ma kos odifo bi ho sofo ba bi ho ye friend mama wan e wa timatim na yare be ya sa ma adwene na o ma sa me yare kama me ye normal do ba kasa me nya normal bia me ka me Pentecost Bible am de kwa sole sisi aboy ne person san semi ya normal sema adwene me ye normal papa me ka me nyango pon de me ba tie sie unko na wote wo ho ze de me nko me na me nkura no une wo ma no nkura no kura wasan dan o ma dwan adaveto mo ko o ma me fi de o mo ko o ma me fi o ma me ni hu kura ne na basa na me nko na mo ti ye adwane kura no makofrem no ma begidi do nso am o baba ya ba ko sepsem previous o ye ne o type wa ye de ayepe isi ujina JHS 2 we kama pa me ba hakura se new school anan kan pesen ka de o ba na me yeso o memra no ma dane na adwene ha mo na dane na adwene boy na de na hu so na dane na adwene wa she da we keme se okuma to akone kwa me na me nkura ni ni abusua ni nyina no nti na ama na basa no papa ewie Christian Mampo wabo adwuma wabo adwuma papa Ezra 94.1 Edu Kumasi. Azai Yesu adom na mpa boy ye ntaba dia se ya bo odua mu da me pa cho de ya fa onto che mu da me pa cho de akọ hospital am ya catch so o bodam ya mo bodam fo adura no pen ibisa o me pa cho ye man bi da ya do ko ba bia me aso aduro pen mpa cho ya so medru pen o hin konfu fie na se obi a otiti aduro konfo fie sa konfo no ye de o ye me na na mabosom no kese eho ye kuro ni efro asuade Matias na de mebusa o ne se sa nyema we ni ho nko ana watimi a kyese wadwen mu ya ka wana anna wakọ ba bia me ya ka kyerɛ so bi me pacho me wo ho no me hu se me yare but nam de o mu yemi nti no bi ho no ma wadwen se me yare oh nye no ho asem na America me kyerɛ se watimi hu se yakɔ na ho mu fie konfo ho ya am ya so waduro ye yinu firi mu a ya sad wakɔ ba bi fufuro biem ana ye wakɔ odifo bi ho ya so waduro ya ni waduro a wonom me pacho an ye de makodifo ba ko wo nde wo number 5 ho a boy ne kwa ho sisi ya so medru wa na hefa bi ya so waduro mpre sen e wo hen ne hefa 2 times me na nan ho de na ha na o ma me number wo trim o ma me the phone number e wo trim me pacho e bitim kakra nanka o ma me number na bitim kakra mesre wa bitim na o number o ankasa o me bla no number wa o number mi phone number na ablock me de ma me ba nti ablock na ho number na o busu ni be number me na bra number wa ma o bra na o fan pacho ba ko fa de e mo dia hin ni be nya number me pacho de o fa de ni bitimi nya no na ba ko tusan wo utimi chro pacho wa ya ma pen na be ma chro pam cho mo pen o jama pen ne e ma no ana obetimi abagu phone wo phone wa na obetimi agba ma me mungu so ana be so be kan okay mo biati so de ma no obetimi abagu so fine ni e hade because asema wa gu pipa so e dia ba ai wa tro ono de bai ai ti catch production na mo so obetimi afre papa na mamia unya no de say pacho e friend say e friend jiwu ha jewu jawu chorus jiwu oni hane penny onu kwa ma tunu be ji on na ye penny ona penny pacho and so ni mama number 94.1 abiti mi na wo di phone ma na me so mama phone number unim menti mu metrim sa papa pacho na de na jawu de good
I will play a good medal On the mile. And I made the mistake and then was a made One cast as we say. Patch your friend Quabran Ejabi by deeper Mudinim Quabran Akins. Akins, and only and you was already me feed. And you feeding. Jabin and I'm the my D card, the Ghana card. The Jabin no buffeting. And Akins you feeding. Yes, sir. Akins in there, bro. As long as I know, sorry. Never miss it. Catching up as well, women must say, and I so be the matter. As when you go son of both. Papa me buy me ra I run am de buy on ti I say I run when in chain near the incomo me busaw ye do ko hospital and ya chese wadwe mu ya kan nti em fam na beje dro what chese wako konfo wako difo bi so and if am bi no wako papa everyone there me brad me ko hospital bi wo nkawe but mo ko dey ho wo ba ya se wo ba be hwema na de me ka chense me ma no hwe me nyare ebia no mo be bo me pan na bibi the hospital o mo ko ye den ho o ko mo check wadwe check me ebia o machines check o mo the screwdriver utim wasun mpa cho da bi na de no be hwe wadwe de no hwe machines machine that is saying o ye den computer ne adade ti si ya no me den o mo ye den o ma de me tena ni mu na o de check me check o de o de bi esi me nsem no di bi na sisi bi so mpa cho de won na computer is saying ano de me ka se o kan bi kire me bi wa na mbo hu yan se me bra se yan san konku ra da ano na en ko fo wi no bi pe sofo pani wi yen abofo kan wi yen twimu yen wanu bi pe opani me pacho mi so wanu bi pe manum bi pen me mfansi a che e ko be getting to 20 years ni wala so wanu bi ara be si bi ho me suru kura oni yese bra wonu mi na yewsa na me si me pacho me ntwa no se bibi se koso a me bi me koye adwuma ma papa bi wodi saade na ha ma bi minim se ekontomri ti me de na ma me ye adwuma se be me ye adwuma so wo de ye aduane nti bi bedidi ye no mi di na aduane yam de pa be di aduane wi afa me to me daya ti se adi be se ni o asema me ka ache wi ni wo dua bi pen na onu na wo dua bi mpacho de mi nua bi da ya de chat for onu bi da be anokra no the first time my boy madam back muni ho otukwan on them the mam yes had no apart from that me chese onu mi yana eyo krakra na mpacho mi di aduane na ma me dai efiri ho no ba no ase ne makakra soroti ya makakra ni ma be na soroti ya wo ase o di ni na esie papa no kra na me ka me mfa bibiansi o parantia nantie o kwa boso so o penu mpacho an first na me pesa nam se badwuma na me ni na di adwuma na we masase na me ni desa se mi na me kuku fu mpacho wa do mi ncha na se wankasa na wo yafa me ankasa na me ya ama me ma eye me ma me modia na okohin kuku na wo yin na okohin fa na me ba me nana no bi won so ana madam ho kakra o ba bi afi kakra mpacho na okohin den me ko se aida se obi so re tia me a omo be de bobo me ho be protection kakra dia junu o timunti esa bi ne botin se bi ne so tia ko nam pese me ye adwuma kase ma na wo ye adwuma wo so ye kase na so Pentecost ni makion nso se me bo ru mu no wo ni mai den ADP unyi ni ye se ba bia wo na mokoro e ho na bia bibi ayewo papa mpacho they say me enye boy na mitimo se me ni problem bia me kan bible ye da boy no me ni problem o jama kasa se homa bi ne be so omene mpacho o do ani hu ahoma no ana se sunsun papa sunsun mo moto me ma mia nkasa voice ni se mo hanya boy ni voice firi krum ho ye sunsun anu de sunsun see me pese ye fi obusuafo na ebe modene na okọ ya ontiapo yare yare na wo yare mpacho nti udi ani eden na obi nimu wa ebisi da bia etibu obi kunu obi oyare endokre what I say endokre hello onia hello onia hello bra ma chen 94.1 me pa che from odi for kwam nasare ha Ezra TV ni radio odi for kwam nasare otwunoko na me ne wo kasa manya onuabare ma bi wa ha o se friend no Akins o free by Rebon area pechi number 7 or so
na ya ha de ya ji obi a na ni di nkomo wa abonten ne nsem no ensisi so mame oso ya brantie bi kunu gold bi ho asem na ya homa so no mene omia no police station na me busan se onu wi wanu bi pen na oso ndi ache pa na ye ne krakra ne nsem bebrebe na ni tietie mu an se gold bi ho asem obi ekunu ne nsem na woka no ensisi so mame na busan se so obi number oso wo nua number na me se yen fro ni musa o se brebo ne konkaria hospital ed ne kontra computer bi ani ho no onima de kodi a na ekoso nti wo na abetimi aden a kire enu nti na mafram ne ehu mo abetimi aboa mo me da se yo me da se eja chunuku yene na se da wa sene ejuma pa wo bod buaga na mai ye show me tiu program pa na medicine so me na akonya se me no bedin komo no ko minia no me ka se bibi kakra hala de ndia me ho se bibi hana na se Ezra 94.1 Edum Kumasi obi amene na tena na mene ni ko school enene tena ya anene ko school mi ameka se me de ni kwabrejansa na kwabrejansa no dise me fie ana me ni amonko anenim na emu edi a orere me a obi ade hom ne I can do make a free manso de usaso eho ana me jena de usaso de treso de usaso ho na me jena me no kasa fie na obi a han mu ya na owie school and owie school no Ezra ana 94.1 okudipa and ni pa die mu no okọ ni nana mo kura ase akoye kuadwuma and the answer na yes obi a ye school die ebe imfibe ebiasa samuni na mena kasa and okoye no kwasise ono mo ndi wo mo na waba be hayi kurukitu emu no no mo ebi okoye no e kurukitu a chembe bi amena kasa yi endi okosi ahọ akoye kuadwuma menzo amena kasa yi kuadwuma bia na meye na mumu no ono no ho meye kurukitu ape mu nti o mo bete ne nka kakra na ate nti me ho ana emre bi eyesi wo mukuru mu hono mu na me bra mo nso e wo hono mu me bra na ne ba no no enti abese me ba ana se me mfa ne se minia enti sana etie ndidi ane se oye adwuma na me ko hono mu no ana o se bebi akwe ngofo bi aba ho be light azan ko fo no mo be light no o mo ne yiri jana hono mo eye hu ni ade na fe kula de o mo peso mo fa kwan bisu ekunu enti ka tere ne se enti mi titi ma na tere se eni ma nko yi sa enti o ma na oto mi nkara sa opeso ba me han me no ka se o firi me ana mo be se atwumi nsa na bosomeni enti na me mo se o ma sa me yare no eko enti me o ba se me se sa na tie dia na yede no one na ja enti ekoya se bia na one na yede no se enti ama afane emu kakra ntimi ya se on free hono no mara no meta na sanse han wi school a o course o kudipa mi para for baya me baya na okọ afafo mo kola ku free be bi so a me won be bi o mo kora asini emu wa pa na wa fafo mo kola anti ema me fere ne ma me ka se ya mpa wa bawo eze mi hunu se nipa na wa ba me nche se oni mi bi ye dwuma na wo firi mi nche no so
me hu say o ni me nchen no ehe no ana na ma me kra me say wa bedu ho no na me say ene ye de nyamia onwe ni ye e wono mo no o ba no wo de tite ho kukuyo na sa menka me say de ana Ezra 94.1 omode ese duro jinemu ana sa te ho menka say omutime de to abase ekenensa no ebi ha abobose wo hunu gold bi ewo masas na mkasa na se wiye kuyeni ne de memiye kuyeni bebere wo mafum endino ene no koresa no ase asema meke na wadika ko ka kire ne so ne papa mo ene ade ese efe ne kasa na insisi so se de wo no pepe ndi me kasa me kore ne mnyamie ne muni sisi aniema meme hu ne se aniema nkoyi ndi me fra na maame na me ka kire ne se omo me ye ko he be faswa ye be boa no na se bibi nkoyi ma no kola na yetimi aboa no na me maame se wa ye bia no bone papa ma ne ya ne papa so mo wa de banisa nto ka se mo de banisa nka kire ne se di ekinsi ni di na chi no teacher ni ewo kuma so tanos Ezra they are all friend no friend na yin komo ne yen di onu betimi ayani betimi ayani di aboa no ka se nti omun ka bi mbese na otwemi ensa koboso me ya me ka so ba me ha no na me so onu mo so mo network ne nye papa Ezra 94.1 Kumasi. You say, and a day was framing to say, you met me, I can say, me, whom say, and your man kui, said the young mamma, a didn't come out from an army or buy, and you see, or better than a day, or say, I, ye pamono, I could to go do, not go to no good to no, I want to tell him on no crop, or ohwe ni sisia wa ba no sisia o peso ye na de endia no kwese ni man ko yi beda se opani jansa na o nya na ne ba ne abranti o fan utinenka me pato wo krobi ye frano do mi abra ewo Ezra number 94.1 Adum Kumasi. Home pono me pesa me district ne de mawo ono so o di adwuma opapa no me pato no ze kuye ni sa yo se obedi enchen wa ha mu obusuani bi okumasi obetima befa no de na abra mu ana bose omudi no ebe ko ba bia na mu obi okumasi obetima aba befa no na ko ana ebi say di enti ama mu sa asem we no ma hu empempi no so obi ya krakra sei na onam kromu a enye kumasi na otie onama na se ebe mu a obetimi ahwim obi bibi ebi kro bi ka hwehwe na okobo no ana obi e kan sika ni boss no okohwim na de agunu so ochina ko ni abu na kunu ye be hunu se ebi onya kronfo no na ka chi onama abafa ndiri obi fie obetimi abawura obi fie di ya bono ho ban emu ban na mbetimi benya obi e de no aba ana se emfa no koma police fo na mo me dawase se betimi anka me ma me bese meet de edu na memfre wo back bajo mate pesa memfre ni nianam nene so wa momona mane se da ba bia wa koduniye na se many pamara ho emefa no eni adenti mesre wo se sen ha wo na bebo am se de wo boa amanfo bibera me show TV so me tiu program menim nipa me kase me ni wo sia wa no wa si ana me bo me mo TV so me show me tiu program pa menim dia wo ye de bo aga na maya eso ba mpa so nti so obema me base ne dia ma me dia ye course bia nka me sa afre wo sisi anka enche bajo mate national bia oni on kasa Ekins bajo papa no kasa no ununu pacho ai shane ni komo asemo kan no kra na nye no kra bra kan lu me pacho me mo ha awie hello ajo so Ekins na pomte sen me pacho u be ka se me de
scanner me fire hunu kuku ni bi ba bekyere wo ho no ewo de wo saso manso gigitiri so o bekai me pese o mo etise de meka me boa na se to na mi uti kuku na wo de ba ye no wo de bekyere me na kuku no eno ye tete ho na wona na no mo di kam abe eno corona yetimi dinti etise form me ka tera o sa me mefu mu beberebe yesi ho no mo enti wo se wahun gold kasa me ne nyam nso me fere wo papa na wona no wo no ebisa no me fere wo ma me bisa no o kai se udi me kora yen twani tie na pese atiefo hu sampa onimo usu ni nampa why enti be yen fa so tie twon so obafre no mai mo no why eba trauma me da sipi o jama papa araho 94.1 Adum Kumasi. komna daddy na okoba bia kodi aduro bi se bia dachi bia no bia bi se si a me bedase ana me si o kai bi sa me pa che o me na wa mam bia dipen se dia na be atwa neka eno de me ka se minima na me boa okwe na kwaji aduro 1 minute ana o se dachi bia be den e bia na adwuma me na afi so na me ti koko bag du a me ma 1000 na bi tsa ba cho o so obi o phone so bibi sa ba che no de me nko ye sa bi sa me da se me na kasa nti my so o se ma ne ten so be free ni bi wa pini pa mama fa na ko anya sa me de be ma police for na police for de ni krumo etesi Ezra 94.1 papa Kumasi. papa de waka no aye if say nipa eyese ya na nani so aye ne krakra said ye wo kanwa wo se no wo ka se ba bia wo no wote no amanfo hu na yetimi de waye twa no ne ho akoniaba e wo niam bia wada adie ama o moye ne sa nti ginesie na wasie ne papa me fa so pa Ebusia me sanso emo bibia kwaba edeba emergency Ghana TV eso me do bibia sise oje brema ye kohwe video ne eba ye na yenya be me ya sema okay to media fa kwemu na wonso e enti me enye possible se obeso daye se de ye fanse ahoma aso minim aso kon na ade ate na wetimi akwa nipa ne fie miminti asemu ebida utimi sanso tse nipa no ewo sikan wo hunhum nkola omo school omo sia de kwatime tse ye wo sikan wo hunhum omo ti sound ade de ehu papa asemi anya be mai ken de to me de ehu eche se nyama wo system num nyama e wo system num nyama de bi wo system num pa because to me the em wanwa utimi tse ye wo sika wo hunhum na hunhum no nkola na omu wo ana nkola na omu ni ho nte ba ne se na omu wo school dem a omu tse ye wo sika wo hunhum omu tse sound se nipa no wo sika wo hunhum asemu edi ehu to me the ehu papa aha ena yedi ebesi na meka o se aha egusua eye emergency Ghana TV subscribe na like na comment na meje so ane keche mami esi enesen ushami okuma na ofemi ohimalizia meje uso ebesanso eshia ewa habio. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.